Nazaretha ukhulu umpostoli nomama uZibande nabafundisi bonke. Ngithanda nje ukuzombonga uNkulunkulu enhlizweni yami, ngimangalela uthando olungaka, uthando uNkulunkulu angenzele lona ebusheni bami ukuthi ngithole ivangeli eliphilayo. Ngiyakhumbula sengizosindiswa, uNkulunkulu esengisizile, esengiyekise izinto eziningi. Ngase sengithi mina Nkosi, ngoba uthi wena kumele ngiyosindiswa, nje ngizohamba kanjani ngiye kulamabandla lawa abangagcoki ngendlela wena ofuna ngayo, abangakuhloniphi njengoba ngangayithandi insindiso ngenxa yokuthi ngangithi uma ngifika khona ngibona izinto uNkulunkulu akangazifuni esikhulu ukuthi ekhaya uNkulunkulu akavumi ukuthi umuntu wesifazane agqoke ibhulukwe, akavumi ukuthi sifake insipho, sifake inkophe. Kodwa uma sengizosindiswa ngimbuze ngithi mina Nkosi, ngifuna ukuthi ungipheke uma ngempela uthele ibandla kumele sikhonze kulele nsindiso, cela ungiphe leli abazokukhonza ukungcwele, ngoba enhlizweni yami bese ngifuna ngempela umkhonza uNkulunkulu, ngoba ngiyakhumbula ukuthi uma sengizohamba ngey'ndaweni zokumnyama noma emaklabhini, enhlizweni yami bekuba nalokhu ukuthi yabo Nkosi, la ngizokukhonza khona ngizokukhonza ngingasabuyele emuva. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi-ke ungiphe ivangeli elingenza ukuthi ngizwe nami phakathi enhlizweni yami ukuthi yabo Nkosi Jesu, angisabuyele emuva. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomkhulu, angazi ngizothini, sibaningi kakhulu, kodwa umkhulu njalo makakhuluma nathi ngathi wedwa, ngathi unake wena wedwa. Ngibonga uthando simtholayo nakumama wethu uMama uZibande, because even ngilalela iy'ntshumayelo zakhe zingifundisa ukuthanda abantu. Kona kodwa angazi ngizothi kube bebethi bayafana i-character yabo bekuzokwenzakalani, kodwa umkhulu uba inkembe sikanti ngothi zombili, bese uma ebeyi-comforter ngapha kwelinye isayidi ungazi ukuthi kumele wenze njani. Kodwa ngimangalela uthando lukaNkulunkulu olungaka esimtholayo, simthola kubaholi bethu, siphinde simthole kubazalwane. Angazi ngizofakaza nje ngothando lukaNkulunkulu oluthe malifike empilweni yami ngezwe ukuthi hayibo, angisadingi kwalutho, angisalizwa nothando lukamamami. Uma wami kuyenzeka ngihlala isikhathi ngingakhulumi naye, kodwa ngizwa enivoid, angizwa lutho, ngizwa isigaxa sothando luphezu kwami engazi nokuthi kwenzakalani. Ngizwa ukuthula, ngithi Nkosi Jesu, sonke lesikhathi ngihlele kumnyameni ngizula ngifuna uthando, kanti bengilokhu ngiyeka uthando olukhulu kangaka. Hey, ngiyambonga uNkulunkulu, ngizobonga uthando lwakhe. uNkulunkulu unginakekelile, ngifika la eKZN ngingazi muntu, wanginakekela wasebenzisa abantwana bakhe, bangihlalisa ngaze ngathola umqasho. Kodwa uNkulunkulu ngimbona enzizwi lakhe ethi funani umbuso wezulu konke kuzonenezelwa kini. Ngibona enenezela engiphakamisa yena ethi othobile wakhe uyamphakamisa. Ngibona uNkulunkulu engiphakamisa ngimncane, ngithi masebenza kimi bethi suphangi mangala ukuthi mina Nkosi angilutho, mina Nkosi uJesu. So ngiyakubonga uNkulunkulu emuhle ebekile amazwi okuyidela phakathi enhlizweni yami, ngoba ngiyakhumbula ukuthi uma sengikhuleka imanager yami singitshela ukuthi phindile kumele u-address staff, usitshela ukuthi sizokwenza i-baby shower. Inhliziyo yami ivele ibe buhlungu, ngithi hawu Nkosi yami, ngizo-address staff mina ngisitshela ukuthi senze i-baby shower ngomntwana okhulelwe ku-convocation. Ngithi hayi Nkosi, mina ngikwazi ukukwenza lokhu futhi ngenze ngikwenze, nginqume nje enhlizweni yami. Bayihlela i-baby shower emsebenzini. Ngathi Nkosi, ngalolo suku lelo ezokwenziwa ngayo i-baby shower ngicela ungabi khona. uNkulunkulu wenza umusa, kwavele kwathiwa mina ngiyosebenzela eMobeni. Ngathi uma ngibuya emsebenzini sebahlelile, sekukuhle, badecorate-ile. Sithi asahleba, sathi hawu umncane kangaka usulahlekelwa ukuphila kwakho, bona iy'ntanga zakho. Kodwa kwafika ngiyizwe lithi olahlekelwa ukuphila kwakhe uyokuzuza. Mina ngiyafila ukuthi izulu ngempela uyakhona ukuliphila usemhlabeni, ngiyafila ukuthi izulu lihamba nawe uhamba, uthi uNkulunkulu wenza ikhona zakhe ilangabi lomlilo. Enhlizweni yami bengilokhu ngimcela Nkosi, ngifuna ukuba nami ilangabi lomlilo, zonke lezi mfundiso engiyitholayo bese ukuba ilangabi lomlilo. Jesu Kristu inkosi.